Hi, what's up, everybody? If you don't know me, if you're new to my channel, please go ahead, like this corner, subscribe down here. I'm playing Fortnite with my best friend. We're gonna do tournament now. Hang on. Bro, wanneer is die... Wanneer begin ons actually? Bro, jij liegt! Is hij serieus? Bro. Bro. Bro, dat was al een uur. Zeker niet. Nou, dus dit is ons gaan die later ene doen wanneer die van die vroeër ene is van die later ene en die vroeër ene is dieselfde tyd want ons 15 00 Okay. 18 00. Okay. En dis die duo ene en die ander ene is 'n solo. Damn. Die ene is duo rank cup 0 bold. Oh, okay. So, Ek het ooit 'n duo rank 0 bold. ek dink so, ek weet nie. 0 bold, Battle Royale, 0 bold, ek sit dan vir ons op. Ek weet nie. En ek moet opgaan. Trek hierdie. Alright, everybody, so we are gonna play Fortnite now. Let's go!